Ako ste ljubitelji prirode, onda je ovo pravo mesto za vas. Dobrodošli na Frušku goru. Restoran Lugarnica nalazi se u samom srcu fruškogorske prirode, tako da ćete, pored predivnih jela, uživati i u neverovatnom pogledu. Manastir Mala Remeta ili Remetica pripada eparhiji Sremskoj srpske pravoslavne crkve koji se nalazi na Fruškoj gori. Pored istoimenog sela, predstavlja nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Bešenovačko jezero je odlično za predah i odmor od gradske gužve. Voda je čista, tako da možete se rashladiti i u najtoplijim danima.